Kulesibun perlok borok iki subscriber senga borok kibala. Kesian nga haga nega channel jonga kumjuru nga panma pipi borok kiba ap gitu kijing hikai jonga kiba ngalajak malai stem ye ke hagijing pun kam jonga ngam la siman panmi video stimenta ngalas dang biang ban share pi ke kiba ngati gitu kiba pandang bantem gitar te to ngangai pinyo kijing kusibun bat pinyo ro kijing nang bat kijing yo idea kiba ai ngai pi. Te to ngini pe video kubesibun. EP bantem gitu ke jirwai berim dari the police every breath I take. Tambah pergi ke introduction kenapa pin yo pen exercise ke jongphi ngasa pen EP hadin bantem shoy kene. Cái này cái trường vai thì mình cầm đầu G apa tem baru dia G at 9 pada cầm tăng kiri string 6 string new 6 string baru new third string haka fret ka ba R bat balai begitu. Kam lagi tung satu lagi ni sempre aktif. Baik ha. Tin nguyên đường con. Baik. Fourth, third, second. Poisa U, E at 9, E minor at 9. But string 6 string haga second fret, third string haga fourth fret. Tang art kali gitu, pipin kam lagi ni. Dan lagi ni 1, 2, 3, 4. Baik. String second fret, third string second third string second fret, 6 string third fret. Apa yang arti gitu? PSOC. Kini kita jonga ke ai ti benta. Pas Audi
wai yang G. Pengen nice slow. Beat patang ne. Tapi ada part B. Pelain nak tu anu G tangguh sekali kawai pin ngene e hajo bai. Kalau ngom ne kan. Bila pernah redeem kum ni? C. E minor. C. D. E minor, C, jadi kita ke introduction ni bila ai nak ni. Thôi,ผมเต็มกันละไอซ์ลูกตัว practice ว่าเดี๋ยวก็ตัวยืดไว้งั้นสายชิวสกวยคุณได้ชิบุน